eno obema won da obema obda nkwa ehwehwe no onyam ne ade a empo ai wo hwehwe Nyankopon trene abrabo no Awurade say wo achi no onso ma da nkwa na se wadwuma wo beye no abrabo abebo no wa mo anto anwu Awurade so obehye wo so anim onyam obema wo da nkwa to aso enwote no se na wona wo free atutupe won so a ofiri atutupe mu na wontie no kore na wotie die entene no na wotie enioma entene no ebenya abufuo ene awreho wo se wachem tu wa ho won a odi kan ye abrabo a etene no won a oye eniema pa etene no Awurade si saafo no obenya dankwa hallelujah na won so a wode atutupe ene enioma emfata ebo wo mo bra e wo bra wotie ase yo eye ebra ye tiasi ho asem na ye ka hallelujah amen owu achihwi ni wo bibie ni wo owu achidi aka ya temu eti dia wo beye wasase we so no ehun akatua na eda ho twen wo unim nyamsem ka because enura na epiri wo mu se eneme ba menka owuo any abraba ye bo ho asem yes indeed you are the right person am no nam thank you yes move on Erade unse de wo dwen na me so so me dwen ho sa na say Holy Spirit here dey yes ya adwuma papa to aso dwen ha dey enkro no say o say na ahohia ene ahomete ebeba nipa a ya ma mu fo so yes ka ho that's right anu ti no obra bia odasani ubo hwese ubo obra etene hwese ubo obra eye papa hwese ubo obra ebeso Onyankopon ani na uwuo achi no wati nwanya akatua pa amen papa say see you eduru se kwai na anuonyam ene anidie ene asumdwe ebeba ma wona ebeba ma enipa hodo na oye papa yi amen eti abrabo bi odasani ubo papa esi na me kasa na ubie ko Luke won na mame na ye wi na ba besi nsem su ho eti ubie maybe kire we na so ko Luke chapter 23 verse 30 to 43 ho no na also ye hwa se bi yes boss eti on ten say enimonyam ni anidie eni asumdwe ebeba ma won a wo ye papa enyina Yudafo kane ena hilafo nso bi na enipa mu yiyimu eni animhwe eni Nyankopon afem hallelujah amen anu na kire say sa wonya bo Nyankopon abrabo trene ne nko ade a onyame so bo akatua pa sa wo bo obrafo ne so de a obra entre ne mfata obra ense ne mfata obra yamodin obra obo a emfa wo nko da nkwam no sa wo bo so de a wakatua bone de ubenya amen etwo abrantie bi ebra ebo Yesu Kristo asenu mu no abrantie ne hwe hu se baby a edu die aye ka baby a medu die aya sade ma se dua so kra ka hotuni hu die aye ka na so wansa mehu mi wo bi mu wansa enkwada so wo mi mu wansa moja gusu di mi mu afusane wansa Awurade enye me kra nko ade me wo last chance abrantie na dwen odwen ye no na so sidi man so baba what be Luke no Luke chapter 23 what be yes sir and what fa me call na ihu the man 39 Luke asampa etie donu miensa what if yasim ti aka ti ya yimu aduasankron ekosi aduanan miensa ati fi asam se ojo twafo a osachira anadwe na se abrante na brabo ana yes so the trio be gira wo so safa wo niam mame na wo jeje no na wa fa ma no na se wo ye lose owo de ane ketekete obeku abrantie obedaw obejamaw na se wo se social media mlantie bi se mo free Nigeria so mo free he na mo twa oba bi ti kwehye no mo de ka twetwe be gugu say ni parmasa no mercy ehuma bro ni omutini mu as one obo sa brabota ntan wei obo bra ya enya fei obo bra na otiase na oni edidaso no na etu ne edin na ohu se ne aduro idie onyame owu atoachi na wie no
at twice na otwa you time ne ya se boa na sa amwa no once a wotiase once a woda so enkwa wo mu na enkwa ne nya mfiri mu ne de woda so wo chance etia bra wotiase o ho asem na meka na nya bra wawu wu na se bo mpa ya wodo ahema okura untime nje so amen ya bo mpa ya free so koka ba biara mawa se oji suo se wa ni suo ye ntumi hu se wa sakro se wa sakro ye ntumi hu etia bra wo tenkwam yi aka onfra makakra bi ade be home no wo bibi a je ne ntam na wo so ni bra oni fa ko a wo be wo because wo do so papa bi na ka so all die be die yes wo bia wo se bi aka na wo kofra ko ba bi no sansa fa wo mafia a wo ntumi hu ebi afuo mu a wo kwa no se wo sa mafia a wo ntumi hu dressing na wa dress ya do pefe no se bia beduru nwumre obi na be woro obe tia ma wa ye ntimi nkire etia bribia get ready yes emeruade asem God bless you eferuade asem ni agro ye de ya me ya obe kwa brocho ya nya obe wale o na emeruade asem dito papa de nkwaje ba no ero na ye ka kire wo that's right se wo hia dwen sakra na se wo sakra wadwe wie dia de eruade pa bia no ode be mawo amen wa amen wa bi baby abekan no patwani yankwa o se na ne bonyefo a wasane won mu baako anybody for wasane won mu no baako eya no se no oye Yesu se enya oni Kristo hey papa wase papa ya no nyina ya jagatua baako e na enya ona na wo se se oye Kristo no enya ona wo se se oye nyame pa no enya ona wo se se esuro baako abetimi asomu no na fe de ba ne sen kenkan je wo ho na je yen se ya wo pa ampa de na je wo ho na yesu je ye bi ko ena obaako no bu aka nanim se ena baako na watwa U10 ojotwafo na amroba na watwa U10 e wasenu aso no wo hu se ba bia aduru de den wo se ba bia aduru de aturi ni owuo because yanya de wasa asenu aso ya bo nsam na do awie de aka wakoma na e ba bete akoma ni nyate pe wawu dia ka ya kontabuo eti abrante ne ye den ko wonsuro nyankopon krachi awusa no wa eti minu bi enu ayasensa ya fra papa yi wo de wonsu ade eti still now ya brabo ani ye wom ye ne ya fi ani ye wom am wayen ayenti no ye de ya besa asenu yisu no still now wo da so ye wa no pa kwe se wo afobuo akro yare mu se wo fi se papa ya afobuo akro ba ko de de abana na ye ne afobuo ye ne afobuo de nchara anya pesa o bro ye ne papa ya brabo boy no enye bi na ye boy eti so se ho na so onje ne ho nye ye ne a papa ka wado tum na no enye ye ne punishment no ye punishment ene ye de akoma no but ye ne ya ne se ho eti bisra wo ka wado tum kwe na yendie de etene pepepe ye judgment ye dem de pepepe akonta de ama ye na yesensa ha no eye na kwan so pepepe na papa we de ne de eye entanchia eso abasa kwe na yenya dia ese yen yenya de ese yen ene yen no yenya de ese yen ne yen no na oyi de na papa we de onyamfumso biara amfe onyamfumso ade biara ye boni nti ena papa we osen ho ezi so osen ho ne ye ne nyina sen ho no a abrante hwe ne wantwa papa da pa to aso yensi na okase Yesu uba wahini mu sa wo wahini mu a kaime aya wate aya kaime boni awodo amadie enema boni amaye boni ye bobisu pa ne ye fere boni ene ye kase ye mobi ndi se ye bi pe kwa pa ne eye nim guase si ye sa ne ma ne bi before na so sa papa ide onye boni bia papa to aso ne wi na okakire no se ene okakire ne se nokure me se o se me kakire wo ablante yi se ene dai ubeka me ho e wo paradise abrante aye ne nkwaje ho adwuma e wo ase enu ya ne so amen abrante na twa U10 fast wo hu se ba bia aduro no e den e bia na wo ebra wo bewuo no na owu akura nya ankyere wo ene mpofiri mu wo a abeba yi yesi wo hwa de wa haba ene wawu yi yesi ye na tete to sisi a o ye na wo sisi a o ana sisi a patim wawu yi o eti abrante ababa away maami papa a wutie be na no peye wunim kwan abefa so a wo be kro eti abeya free ne na sakra wadwen efiri woni ma bone ho
sakra wadwen efiri wo nema bone ho na eno enye se wo ba wu ansa na fe ne ye be pe kura bia bia ma Awurade fa de kra nsie ye Awurade mfa ne nsie ye master woni oba trasas woni Awurade ntam na te sen Jeremiah 22:10 o ka se o wabie wan kwa asori no wudi a na yesi ye mpa asori nko ya asori ye kwa asori ma no na so nim se asori hu hia na woni se asori hu hia na ne ye ti ase a na o si nya de ne asori da bi obi kura se o me de me safo anyirai na ma ko hwe na so ne me safo akora nyira ma ko hwe na so ne amafo kese makese na so di pari ba bawu ama fe de yakọ han sofo so me bon paye last hour ma no na bedaje so ame sofo nso akogina ho won sa brantie ya ohu se academy ka kra bi na wawuo no asenu ane so o eno twa U10 fast otuza aye ka abrantie na to wakenka Jeremiah chapter 22:10 before yeah ai Jeremiah odifo Jeremiah ho ma no eti aduonu mienu enyimu a eyedu ka se o Jeremiah ho ma no eti aduonu mienu enyimu eyedu no o se munsun owufuo everybody say ya obi a wo ma munsun no ma munsun ma no obi a wo wa kare sagu lebo hwe na wa nsu ama no remo yede ai na mamu nyam no I sabre na oda ho sa na wa ba we ne de woni nyinya me ntem asem enko na aka eti esu na husu wodi mi ja ho ani o na oru su kra ya radi hu ye bobo wate papa de kai ka da za na be ja so da esu mom na munsu esu wo su bi abesu a ya ore ko no ba bi a okọ no eho bo na edai su ba bi a okọ no na ore nsa mamu biem o sa ma ye sa si su na wo o mla me hu biu eti ba bia okọ no sabri wakare nsagu ne bo sawudu ni pe bia kwahye fridge mu a eti sabri mini pa mu akwa na me ne ko bayi a sabri wo hye fridge mu eti ehina ne kra ne nam ehina sabri waduro enu na ba de sa na wadwen ho na wa check na nya se compulsory Awurade ye ni pe de jeneka Abraham kukumufuo ne ho na Abraham kukumo bia ne ko Jesus Abraham kukumo bia ne ko owo bribi abaya masa ye ntemo wo wadwe sakra bia sakra sabri yo na sabri ene ye nkwaje bre sabri wo chance I saw the sakra wadwen e sa bratia no e bra na kuma nte ye ne nkwa de odi Yesu achi wase nuane so ha wantwa makoma na nte wantwa kra ne ahuso wantwa ka se mi wuye ni e bayi mi fra se nuane so a ansa ne yakobon pa ye foforo amame eno na emfa de wo be ye bia yene ntem sabri ya ntwe ngu anse wudi asi ndiko vi wo mo anse bi omo dehie bi ahu nyame omo anim so ahu nyame na se owu a aya na omo pese asori ma omo no aya na go vi ase ne sei Sunday abeka nipa ho but nipa na wu awie ndie ya ka yode ne nyame ntem asem se ya me be gino se wonyi no enti ka so no mu koso a enkasa nkire wo mo wo ya ne ye mo ya bra wo se ye be consider obi se obi a wanhu nyame ye be ya asori amana ye enkasa nkire wo mo e wo no se we wanhu nyame o yanka no kure wo se nipa so mesi oda we na we dey bia ne kuro onye opportunity na asori bi bompa ya amana wo ho but e bia wo dey wunya sa na ke nipa sakra na dwen asana wawu because Joshua we kan Jonah chapter 4 verse 8 Jonah 4:8 ho de on fen kan ho Jonah 8 edrumle bi wo se Onyankopon ma e friend say o hwu bi bo Jonah no Jonah hwe na bra bo na wa bo na Awurade abo na o se Awurade o hwu we kwa de be yanka kumi mom kumi preko kumi bi ko bi no se kumi a bra wo te ade de nkruma na se no kumi sabri ya ukumi sabri mi se me wo cha na no dem wo se Awurade kumi wa ka se Awurade ma enyu ne kura nyu o Awurade kumi because me hwe manimu a de wo manimu no se ukumi kura na owo ya me mfaso what you say wa na so ye de obi ye sofo but ne ho do ne kakra kra na ne ho na say ne ho jira no because adwe wo de trimu no enye papa to be wukuro osro osofu obewuro osofu obewuro so no sape heavy akọ etuba wo be ya de dey ko be wu ayo o pa America ko o so a wo di visa o be da akọ papa o de fa be ko jire bia ho na 83 you di boy me on 89 ai 8 okay mu yensa
Oh, be Jeremiah na. Eti nwotwe. Okay. Odipo Jeremiah wo man eti nwotwe. Ai. Ni mu miensa. Ah, what's say? Osi. Miensa ne nine. Miensa ne na osi. Na abusua boni yi mu enka ya. Obeka enyina bepe owuo asene nkwa. Na abusua boni yi mu kaya akai. Ye bepe owuo asene nkwa. Etu wo se de na wo ka no. Roma fa na sema na wo ka no. Wo nipa de yare na oda ho no. A wo hia mwa no. Ya no. Na busua nso wo abusua ti ase o. Na busua ti ase pa. But enam say Jeremiah chapter 8:3 aka no. Wo se abusua boni mu nka ya be ka no nyina be pe owuo asene nkwa. Ndi wo mfaso nti. Mfaso nti. Wu aye pe. Ada ne yentu aho sika na ho nto na san ha ya wadwene wa. Wu ni anyi mfaso. Adwuma be na ba de ebetu asa aka. Ya akoye oda ho kwame ukọbọ ne ho ka 10 million etu fi sa akoye oba be yo owunsu a ne ho obeto no ya jinsa won e betuma nya 40 million ai ite si na branch akoye oda wa we nsa wa ya mani ngu me da jama do uska ni uska na ndi juma bi di won uska ni juma bi di won apu ada na o be se mi enko ja mefom kro koy wa anko owu masa ni wu ni ne bla so a ne bone na aku no onwu won bible say ena busua bone nka ya aka no ye be pe owuo asene enkwa afekwe e wo ba biara a otu won koye wo ba biara mitu won ekoye me koye na se ba biara nipa ye wo bia no ye pe obi a wawuo kura asem esen de otiase na eti wa otiase e sabri ene adom bro edifo no se aha na kache won se se urade sie ni se urade yakopon sie ni wo se wo hwe ase a won sori ana won sori ai ana se wo dane kwa on sane ma na etu ja urade akiri die a wo ja asole kwa wo tifie on samba on ma wachi urade hwehw o hiao urade hiao bra wo so hia no sare bra yes enka bi bra wachi ene beboa wo enumu na nepa ebe free e dia maw amen last quotation na fe yempon Ecclesiastes enu me chro maw there be one chro ma me ene pacho Ecclesiastes chapter 9 yeah osenkafo ai 18 kron chichemu enan ekopem ensia na etiefo so emrem se na se bibi yare da hodom a ye be hwe na ma na wu anase ye beboa no ama na nyankwaje ye beboa na ama na nyankwa ana ye be hwe ne se wonwu na nipa no owu na he na okọ wa ye ready na ye wie ne yakohan amanfo enim su ene kwa de nipa yesu kwa ye han obi atikuo bi a wo squad esu mi ko share bi wa kwasi hu kwa enipa no onim ne kura so esu obesu we wie no abetra dokon ai obesu ama heavy na esu na Bible ka say ma ye nsu saafo saawufo no 9 verse 4 to 6 osankafo mu ma no 18 kron eyimu enan no ko si ensia no ne yemfa ya no isi ti fomrem na hwan ena oyi no wo mu hwan na oyi no wo mu ana atiasefo nyina nkyɛn ena nidaso wo ebra wo tiase yo ena wo nidaso ebra wo tinkwami ena wo chance enya bra wawuo yeah wo se atiasefo nyina nkyɛn ena nidaso eden ewo toaso e na okrama wawu okrama otiase no eyesini jata wawu enipa na wayare na wo bo na wuto ka ne nko eka nko na ka wawuo no ne hu hia esen bra obema ne kra ate obema ne home asa na wabe hoahoa no asa na wode na kwahye fridge ma hye 40 days ahye 80 days yetimi de obi hyem kra 1 year faso bie ni so emwa otiase na chi no enipa tiase kwada na odie kra den enipa tiase ndia wode bo ne bra kra den enipa tiase ye jojo no abusua wam ya amwa no owu wie ni yakosi nkonwa adi na wo hwe di 40 days bo ho ka wo fridge mu obra kwa faso maso Erade ohu yamobo Erade mi si ohu yamobo amen papa to aso da sure se me kai kwa na tiasefo nim se o tiasefo de obewu onim se obewu de na ewufo de no obi de owu dada de onim baabi ya na wonni akatua biara bio akatua biara ni wo ma wo se wo na wo bre ne ho wo na ama ye hye de se den se me ye driver yi ye de me gina wo se me ye driver
na yɛde stia bi akura me ɛwɔ brɛko a mɛwuo no ɛfasoɔ ni so ɛfasoɔ ni so enka hwe wo biribi a yɛne nɛ wo mmoa bi a boa de ɔte ase obi nyuma wɔtoe ebra wo do car ko station our papa seniors cry amwa ya o ya mayen ya mmoa ya mayen po ya enu so da se kwa de odadra na woche me ensa ne nuru so na woche me ensa nuru no bi de da bi okoba ya no okọ ka be gira say wo na no ye driver master na woche me ensa na unidi oh no go agye aboso usu bewu unim sa awra ho kwa da ku sa driver yi awra ho kura betimi akunu onya juma na wo me de bi ya ji abi mu ka from nsam ya se yam onya ju ya ogogoro de aba ade na nkwa wa ji aboso esisie se drama fo bi aju se drama don't me ka nyina obeton because we are the car base station one bo su me na car ni ntu da but obi kọ da bia aba okoba ya jiji sika 5 million ya tiasie yi ana mo mwa yen enya bra ya wuo na wo de drive wo de car de wo be twa yu tai wo abebo mfuturo enya na be bua yen ena be bua yen e bra ya tiasie yi mummie kwam na dwuma ne enya bi nye covid ye wase papa to aso de tani yeah anobey ayira dada efa so bia ni so na woni de wo ye no owi ase enyina mu wati ase tefe biara eda wati ase o don't know akotai wa many parents body bi anye yati ase yetibe de ye ka akosi wo da station ko to da mesa ne asa be fie na me de me na mpanifu ka ase nkwa na ekoba omo nkwa na ekoba eti se bi bewu kofia wa ku Yesu driver afere mba bewu ni abeka se abrantie no ya de se aturo bi ojira ka bukura prichi na ye den ebra ye ti ase mo ma ye djuma ni bi nye o se verses no moment susu bio siso o se one do odo mi o one tani mi o woni nkuchi o kiama mi o ayira dada ni na ayira na woni de yes o ye no owi ase nyina mu tefe bia asa etu wa mwa bi ababua di pada senia uyo sisifu a ene ye je sisie uyo ojotwafu a se na branch no uyo ojotwani move on no who say ne mra so oba be wuo no abranch ne sakra na dwe wa the moment etu ye empanifu a mu tie me na pay a problem a ye wo nyina se edipa wo kire this time e wo ye driving dwumam erade nka ye empanifu akoma na munya adwuma ne to ho ne yenya bi nye ne yenya ye hwema yenya ye hwema yenya trial bay man fasis yes anko wo na wo ko wo ya beka se papa we de no ye good unya good me say do what as yenya beka se me ni adanse a me bo records dia wo ye emeka ovita baso papa tie fo Kwasi Nkansah o de na ma fa tie fo mo mrem o de arade hu ye mo bo Kwame Kobias Park. So who is Ethiopia? Who is Ethiopia? Onzo njaso. Jesse Sielo. No wonder how my yina. Who's a Roman start no. O se Yakob be den. Obesusu obia hu esanu adwuma ama no maako. Obi akatua. Etu yo sisifo a e na awade besusu ama ho. Se wo kwa asase so no na yo sisifo. Ebla wo ti ase no na yo sisifo. Awade obeka kire wo. Baby I saw to no or to the right place. Amen. Kwame fa was you well na enko. Erade wo shine. Quotation master. Mo say the person see the pa. Quotation master on ne papa. Mo da asem. Asem bia ma ya nyame asem do. Aya nyame. Ensam amoka no. They say anu ye den. The person see the pa. Say aya dia ekoso. Kwame na bi ntwa no yete ha
blame bia be ba Ghana bia na koso ada na kufu Nana Kufuado nko ya na ho he ya ni press si ne nyonko eni press si ya ho yemwa nipa bro te ase enya bro awuo na ko jama yi ase mi kuta me nsam a owa mo bi afa boy ya bro te ase asmes no driver ni was ni a customers ni fu adaka ka enso ko jeske hu so kura so a ude yenko fa friend ete phone number na se na edi ka bobo na 0201 944 485 and 0554 820 910 na won so boru mo na de enyezi se ni studio a hit no eja quotation master and papa asembeba adumuru a odin bebe akasa free MTS Jankaba okay so one ka se akama abo arapai papa ne bakasa me de nyanya se papa nyane kamo one Mr. Mwako o so fa Mwako nyane kamo ene ma mu na asole ntemi fo ni na mi shirao papa me ko ma se mi so a ene de pe me se mo se ma jumi na mode asemu le tu da ma me MTS Jankaba okay so papa akama kun dia ma nene papa de mo ke ya wa se ya me ebi to me ene ko e ba ko pe me papa se de ko ma no bi eni mo no oni na nipa esu ene ba ene odinam papa he nipa ni wu ye no ta se kwa no nipa bi de twa o ka tre tun se me papa ni wu aboa ko o nya aboa lo dina di o papa so de ni se na me to ne sa pe papa na adum si a yi si papa ni ye no ye di ni ko ti de se pe ele ye ni wan ya kwa o se de ye se ni ya ye ni wan ya ye nya wan ya the better that commonalize so I give papa ne drop adi ebi ne ma sem papa ma kama ta ma no na so we de nyame kama yes amen oso betimi so abore mu enye easy sa ene anodin papa enye easy said asante wo kana adumura obese yes no e wona dum amen papa nyame enka mo ho papa e wona dum o sempa mo dia ben papa obi propo tuni ka se papa doctor me pato we dey eyi into the bear oh bibi na on the onko na obre papa ebika o se de wo je bibi onye the fast onye bibi onye sentrene na se obre dodo obre onye bibi na ja onko no obre na chikura you bottom and take the pressures me and the manifest details from no and the person to gather na the bonya wa na for the phone of the day again say like they are so well na what did you my phone send me try my din pass na say say o ye for send in the point yes papa we dey need that's the shit that I tell you friends you know na ya me di pana we pa I dey cat na ya ko ko sisi ya yi kesi ni aba be ni aje sa body na ko kini pana to ko be ta na di yes ye kiti ya ye nteni so no ya me ya semo ya so na ko ka afuma na so ko le ta ye nteni aba bala so o bi ti ka se wo ye nyami ni po no waka nyami ni pa na me ya confirm pa na me ya me nyami tamai o se ni je man ye ni je ese no e sina de se ni ya ba ko no onu enya nsa je ni that's right nyami shirawo amen ejamu dia nya easy isi ye ni kura ye contract wankase wo yi na nkase tumbe contract obi tumbe to yi no no ayama no ayi ni yi hu de wa huru ye david what I say so be banfa so ama no eti usu beti so abawura mu bese sima bese miensa bi na eja wonso abeke ho se na number na tie na eja wonso abeke ho 0554820910 and 0201944485 ai me patcho mem flash but modern na frɛ isan se anopai asɛm aba no ni pensiesie ni ho ansa na ni pensiesie no ho ansa na wawu hwɛ na wawu achi ni ema wo hɔ de se nka amasa oni pɛ kɔ no ba o adepom se oya wa na se oya wa dwen se bia medabusuam etimi twɛn ma ebia asɛm atome anase biribi atome na abusua bayi mafim na no wawu
see once you quotation mean I can so say o tie dear he no near was say a young fan say aka kra na say so free mo say o make quotation be any day and Jeremiah nana I say o can papa o can we answer na papa can cycling stand today and then we Jeremiah you know abusuya famu ne ase onipa no yale no enkaya abedo nipa wawu sin bedo nipa A3 watase eti senka na obo obra yi a na enfa se bia se wa yale na oda ho ena ke ye doctor ni an se doctor for ji sika bia ena ke bi da okofesi ma enya na si e fa na kejangede ye da twa na go yi je se wo siesie o siesie o ti ase no wankasa ye ohun yi yes ye ohun yi ai hwe ye ohun yi watase siesie ohun eti anapai onyame ablante no ohun se de aduro na den a o se dua so ti se na koma nko na aka e betie no oye ni otwa U10 ba uza ba ko de nastra wa prim na koma akoma prim no opo ba bi o se nyina no nastra na wa prim na koma o masa e de besi nso ebesi oba ko no hu se masa de aduro na den fast papa Yesu ukwa hima mu aya aka me wate Yesu so le trimu nya de baby a open no se na busua boni yi mu enkaya obeka nyina ebepe owuo asene nkwa papa busua boni wahu enkaya obeka de beka wo enyina ne se obepe owuo asene nkwa wo da wo mpa so na wo se busua si nkete je wo nkwa no eka wo nko no nanka flow nanka se we de ni wo fe se ye de dance ni oda hwa no sere we de se jiji wo de wo de so blood o yare bobu kra no blood o yare mere duade dia chance ro ye twi mo me mo bro ye bro bi chapter fani chapter edipa adumura Blade be hwe so. We hwe so ampa. Udin be be ka se fi ode sie. Akyem Oda main station. Anope yeti o. Mawusi dake. The one. But I say, Papa, yes, we have na akoye te say ye hwe TV e wo dem. So, but ye ndin nipa ho. Enana wo nua Mawusi dake ne ho akere no. E den na wo ya boa me. Oh, bla Mawusi. Mon na hwe mfam boa me. Ma me metom asem mfam ho. Na me mfru chen kosisi a. O mansan nyina ebete. So, nanso na me ayesom no ani didie a ye wo ne mu no. Obi na ka o se yire so na pa so kra. Dia ye hwehwe ni nyina ne agenkwa. Obeje yen e de free atamfonse. Yes. Beti ase ne boa me o. O boa me. Oh. Ye me di todokun ani mokokra no mi nya. Na ntiene ba besu na ma me 1 cedi. Na me fanye dokun na bia me humpo na me nom ne saa. Eno so wamfie me. No fie. Na me wi dia. Wa ba betre won se o jiska. E ka be na boy. This year. Kana wo se wa bono ada na mtiase na meje no wan fa ma na so mi wuye de wa betra me yi ase ana wo de me boss wa mama wo si dake me bo we e de amani pass ye kan fufun me na me ka tro so ma sai nti we de ye ne keje bi ye fa bi nse fridge mo e bi jina so yan jin di pa o fi ase woni pa bro ti ase de we wu a wa sai papa Mincham Papa MP with Yakwa and Clementa Tefa. Chairman Pabis in Soka home. But in Ankopon and Yejuma. Amen. Adumura. Oh, Adumura, so I'm a more than strong. Patro didn't be very free. Taxi driver, I would say in it. Oh, you're more than such a fatter why. Oh, Nina can be some more portrait in Yambo Traman and I also need a last Colantino. I look, make a happy peace community. I want feeling the long fellow got next you on my horn and put you and pay. Eat you treat them for your papa or Namna Quaso, a chest and Amima Enina.
ɛyɛ no korɛ abusuabɔ ni nkai a ɔma ba nyinaa bɛpɛ wasen fa papa ɛne dɛ kuro ɛnɛ kyɛ sɛ wo kaka wo bi a wo no na obi tin kwankyɛn baabi hwɛ sɛ wo be fo kra na ja wabɛfa this one I take over confirm some 41 verse say matafu ba bɛhwɛ ma wo yale down no on kasa da bon say da bɛ na obewu na wo ya ya oba bɛhwɛ wa ɔm fɛ di kɔkeka mo ne so sɛ wo da wo so libi because ɔmo dwen wo kasa kaka na wo bria na wo nya kwa no obi baabi talanku sɛ kopra no de ɔma me fa ti ya chi bi e odofo sɛ de papa kan ya no wan kasa yɛ wo hwaye obi bia collect sɛ be obewu a ɔkyerɛ bi no chi enkwa bata eda se papa ne ene tusama odama nyamema no my am one in chain within 93 years I can from 93 I'm yes no 93 of my and that people then she did have feel mine also ja from in yago say preaching was just kwasi papa you akasa papa me say no kre o dia papa dia on ba dia na some people kasem pim amanya manya hu say dia nyame asem eche nyame sham papa no kam arinti amen to mandela wano ato wa property ama yen eti papa yes sir ye we kura na ne kwa ye de nyame ase ewo asem a ye nua amwako ede ba no pay nyame onhyira no amen me fa nka boyi entwetwam na yenko nyame ya doma na wotwe a ye wura mu no ye wura bosome fufuro mu de ye de mpaebo ne be wura mu enti king of grace aso no nyina ye mpaebo fi benada ekosi ye fiada ye mpaebo kese pa enti asoroma no enti ochechi benada ya anwumre no nsia ne fane ya hyase na nwotwe na ya pon fiada ne be pon nondu fiada ne be pon yenye all night ye pon nondu enti aso no be bia o teme nka no won hihye wo de ahihye wo de ye benada anwumre ekosi efiada asana kwasiada ye ne ewrade atonse didi wonu se ne enti ye be pon nondu ne se memenda ye ba ekua gegi ye be kwa akokora no enti no ye all night emoye but nondu ne ya pon ti me ka asoroma ni nyina se ye ba ba ko a ye de ye ya fam de ye do no bibi ohia bi ya anye se ye paniwu ye boy homodin ye be bi ewrade afre no enti nyame ya adoma memeneda ye be kora no na mu no ewo asene mechia king of grace asoroma ni nyina anopai ni odi nyame assemble no elder Kofi Amwako evangelist ono hwe aboabo king of grace asore so fi ape owura asore fi bo modern say obedu ho elder market techimu aye ready order opposite Ghana Telecom ena sanso ena elder apoli Paul yeah sian elder Paul sian enso ne go for aye ready Destiny School Complex ewo awurabo omodern say obe join them osofo ofuri enso ne go for Asia ewo bremesi kuma emosian so na anomase the champion sitting go for enenso ena what they say eda sante ne papa fimu yedi ni 1 year order say wo Church of Pentecost asene but sorry koso gidigidi na me ankasa me wo fie amene nyamema bom asom ene enti yefi yei bonu so wonnim Kristo me pacho bomode say asori bia ye bo Kristo din ewo mu no bomode say obe join anaso obetimi aba king of grace asori a yabobo din nyina no asene obetimi aba asiye ho amusiye ho ene amusiye ne di nhwenim na waba ene abasom nyame ya adoma ye program so a ekemu wo enkugu asa nyame ya adoma ni nyina ye toto ne ma beba so achiase fonso yegusu a ye toto ne ma se ye crusade kese no nyame ya adoma October mu no erade de beba be pie achiase na ye ne mo abepeja Yesu Kristo nyame onhyira obi bia abrante bi frem o manso o se yem fa so no bi mra onya abotre that's the bishop of France bishop me de na ma tudwa ya on frem na me ni nkomo na yen hyase enye manso so underground works go see se urade be bie kwan me number 0245
0245 0245 97 97 93 93 11 11 0245 0245 97 97 93 93 11 11 within the Osofo Frank Kwasi Nkansah with my friend me oh hiam paibo bibia oh hiam bia with my friend na ye ne wadi ensa waso na me hira kofi aja oh ja me de ene de me chia me yira ama ene de maybe fie no ni ho ntino also do kra radio keto bi wodi tie ntimi se wo tie me nua gude me nua maame ya mu nyina nyame nka mo ho be maame ya nte ase ada mu nyina nyame hira wo ene madrawa fo no ye wo hia mu keto bi we nye ayi de tomorrow planners de we ye yen yenim ye ho o mo teme kan de o mo nim yenim ye ho ene ye be hia kakra na ya hwede ye be ye o mo de o mo tie de ye kana se nyame hira wo bia Mickey policeman nyame hira wo Enti King of Grace Chapel Ghana and Anapay Oti wa Monkano a OD41 me dem etafre no OD4 Reverend Frank Kwasi Nkansah and our man Quotation Master